This is fresh and fun. Reka nongere mbasuze bakunzi ba World Rain TV, this #1 TV kurano kuri YouTube of course online. Tubamenyesha kuri tugomba kubaha amakuru menshi agiye atandukanye, dore ko hano kuri World Rain TV tubaha amakuru ya showbiz, amakuru ya sport, amakuru ya politike by'umwihariko ndetse n'amakuru ku mpande zombi, aho tuba turi kugenda nyine tugira ngo dukomeze kugendana namwe mujye muba updated buri kanya. Nyuma y'uko rero tuba twarabasezeranyije kuzatubaha amakuru of course, amakuru kandi adasize ivumbi, nayo mpamvu rero nyine mbagomba gutangira mbansuza abakunzi bacu byatukurikije bari hirya na hino mu gihugu, ikamaze nsuza abadukurikiye mu mujyi wa Kigali, abadukurikiye mu ntara y'Amajyepfo ndetse yabere mu burasirazuba, mu burengera bwaryo, nibagiwe n'intara y'Amajyaruguru. Mbabaza ngo mukomeje kumerwa neza n'abakunzi rero bacu badukurikira, kuko iyi ni World Rains, ni imboni y'isi muyikurikira hirya na hino ku isi hose, si ngombwa ngo mu Rwanda, kuko hari n'abadukurikiye bere mu gihugu cya Uganda, mu gihugu cy'abaturanyi, abadukurikiye bere mu Burundi, muri Tanzania ndetse no muri Afrika yose, kuva muri Afrika y'Amajyepfo kugera mu y'Amajyaruguru. Reka nsuza abadukurikiye bere muri Canada, diaspora nyarwanda yose iherereye ku isi hose, muri Amerika ndetse n'abadukurikiye bere mu Buraya, muri Aziya za Dubai, aho ngaho mukomeze mugubwe neza cyane. Amakuru mbazaniye nuko amakuru agiye avugwa hirya no hino mu binyamakuru, nuko muri politike ibintu bitameze neza, umubano utameze neza hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda. Ni nyuma y'imyaka isaga muri 4 hafi 5 umubano w'igihugu cya Uganda ndetse n'u Rwanda utameze neza. Ni ibintu byagiye bigarukwaho n'ibinyamakuru byinshi byatandukanye, ndetse kandi bikanahamywa na leta zombi, hagati ya leta ya Uganda ndetse na leta y'u Rwanda, dore ko u Rwanda rwakomeje gushinja leta ya Uganda gucumbikira abarugambana cyangwa se gucumbikira abanzi barwo. Ni mu gihe kandi u Rwanda nayo yakomeje kugenda ishinja u Rwanda ngo ko ishobora kuba ikorana n'abashobora kuba bashaka kugambanira leta ya Uganda, dore ko byagiye bigarukwaho ndetse n'abatavugwa rumwe na leta y'u Rwanda, bavugaga ko Uganda rwose ishobora kuba yihishe inyuma mu gutera inkunga abanzi b'u Rwanda. Ibi rero byagiye bihanywa nuko byahamijwe nuko ibihugu byombi hagati yarwo byahise bifunga imipaka, dore ko kuyigiye nta munyarwanda wemeye kujya muri Uganda, kuko imipaka yose nka za Gatuna irafunze ndetse n'indi yose ihuza u Rwanda na Uganda. Si byo gusa kandi, dore ko mu rwego rw'ubucuruzi naho bitaje gukomeza ngo bigende neza, kuko ibihugu byombi byahise bihagarika ubuhahirane hagati yabyo. Ni mu gihe kandi none indi ngingo igaragara yahamije ko u Rwanda na Uganda bitameranye neza, nuko leta ya Uganda yise ipanga umushinga mushya wo kubaka umuhanda uzajya uruhuza n'igihugu cy'u Burundi, umuhanda uzaca mu gihugu cya Tanzania mu rwego rwo kubebera u Rwanda. Ibi ni byagiye bivugwa ko umubano hagati y'ibihugu byombi kuzongera kuzuka ari ikibazo gikomeye cyane, kuko uyu muhanda bwawo wonyine waje gusanga uzatwara akayabo kangana n'amamiliyardi y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, atari make cyane, dore ko ari ibintu byatekerejweho kandi binigwaho hagati ya perezida w'igihugu cy'u Buganda ariwe Museveni ndetse na Ndayishimiye Evariste mu gihugu cy'u Burundi. Kuri uyu munsi rero tariki ya 13 z'ukwezi kwa gatatu 2021 nibwo noneho byaje kugaragara ko Ubugande bukomeje kuzamura beef cyangwa se bukomeje kuzamura urwangano rukomeye cyane, aho ingabo z'u Rwanda RDF zatangaje ko zafashe umusirikare wa Uganda ku butaka bw'u Rwanda. Umusirikare wa Uganda yafatiwe ku butaka bw'u Rwanda, na makuru ajya atangazwa n'ibinyamakuru byinshi byatandukanye, twavuga nka igihe.com ndetse n'imbuga nyinshi cyane nkoranyambaga zikorera kuri internet, aho zagiye zivuga ko ingabo z'u Rwanda RDF zatangaje ko kuwa 12 Kamena zafatiye ku butaka bw'u Rwanda umusirikare wa Uganda witwa Private Baluku Muhuba. RDF yavuze ko uyu musirikare yafatiwe
mu ntara y'Amajyaruguru mu murenge wa Cyanika. Mu itangazo ya ADF kandi yashyize hanze yavuze ko kuri uyu wa 13 Kamena 2021 yavuze ko hari umusirikare wa Uganda wafashwe yarenze imbibi z'igihugu cye kuko yafatiwe mu kagari ka Kamanyana umudugudu w'Amajyambere ku ruhande rw'u Rwanda. Rero igihugu cy'u Rwanda ingabo za ADF zavuze ziti ku wa 12 Kamena 2021 agana saa 8:45 ingabo z'u Rwanda zari mu bikorwa byo gucunga umutekano zafashe umusirikare wo ku ngabo za Uganda witwa Peti cyangwa se Private Bakulu Muhuba wari ku butaka bw'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru akarere ka Burera umurenge wa Cyanika kagari ka Kamanyana umudugudu w'Amajyambere. Yari yambaye imyenda y'igisirikare cya Uganda afite imbunda yo mu bwoko bwa medium machine gun MMG, amasasu 100, indebakure imwe, telefone imwe n'ibyangombwa bya gisirikare. Aya makuru yatanzwe n'ingabo z'u Rwanda avuguruza ayari yakwirakwije n'ibinyamakuru byo muri Uganda avuga ko hari umusirikare w'iki gihugu washimuswe n'ingabo z'u Rwanda. Aya makuru yavugaga ko umusirikare washimuswe ari Private Bakulu Muhuba wabarizwaga mu batayo ya 32 ikorera mu gace ka Nyakabande. Igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko cyari cyategurwa uburyo yasimburwa mu gihugu cye. Mbega ibintu kuvuga ko igisirikare cy'u Rwanda ADF ntabwo cyategereza iki cyamusubiza mu gihugu cye, usibye ko andi makuru wazagenda avugwa ku uyu musore cyangwa se ku musirikare w'igihugu cya Uganda tuzagenda tuyabamenyesha. Andi makuru kandi agenda avugwa hirya no hino mu binyamakuru byo mu Rwanda ndetse n'ibikorera hanze y'igihugu ni new appointment cyangwa se ishyirwa mu myanya ku bayobozi bashyashya bahoze bakomeye muri guverinoma y'u Rwanda. Uwo ni Dr Diane Gashumba wahoze ari minisitiri wa minisiteri y'ubuzima cyangwa se minisante, ndetse na Minister Professor Shyaka Anastasi wahoze ari minisitiri wa minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu Minaloke. Abayobozi uko ari babiri tariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu mu nama ya minisitiri yabaye yigaga ku myanzuro mishya yo kurwanya COVID-19 nibwo abayobozi babiri bahise bashyirwa ku myanya nanone mishyashya nyuma yaho bari bamaze igihe kinini cyane barakuwe muri guverinoma. Rero Diane Gashumba Dr wahoze ari minisitiri w'ubuzima yasagirwa ambasaderi mu bwami bwa Suwede uhagarariye u Rwanda mu bwami bwa Suwede, ndetse na Professor Shyaka Anastasi yashyirwa mu mwanya wo kuba ambasaderi uhagarariye u Rwanda mu gihugu cya Polonye muri Repubulika ya Polonye. Reka dukomeze tubashimire rero dukomeza no kubararikira amakuru yacu ya buri kanya mugakomeza gucikwa n'ibiganiro byacu bya Worldwings TV. Ikiganiro cyo ni Fresh and Fire tujyana tubaha amakuru menshi atandukanye, tubaha amakuru muri showbiz, muri sport ndetse na politike by'umwihariko, dore ko inkuta zombi tuba tuzibabereye. Reka rero tubashimire mwebwe mukomeje kudukurikira muri hirya no hino, Amajyaruguru, Amajyepfo, Burasirazuba, Iburengera bwaryo ndetse n'umujyi wa Kigali, diaspora aho muri hose mukomeze mutwereke urukundo. Ikindi kandi nuko tubamenyesha ko tugiye kuza tunabaha programu y'igiswahili aho tuzatubabera ku nkuta zombi enye zose z'isi. Ni Worldwings TV namwe duhejwe ku isi hose turahari, mukomeze mugira amahoro.